Tasia e lau Radio Samoa. O le aso mo le masina foa a Perila e te talai le tuina to tarsanga mo le Samoan quota ma le Pacific Access Category mo le NATO sanga. O vaenga nei e lua mo le mawai o visa no fomau I New Zealand. Wa tau sanga o iai pea mo Samoa ma isi atu no le Pasifika. Le e fai ai se sei isu wafo I la tau e tarsanga atu ma a fai e umane le sei ua manui ai se tasi o na whanga solo loa lea o isi mea uma e mo mia ta apena ai le mawainai o le visa no fomau. Mo le nei tau sanga o atu le afe se lau tangata anu Samoa e mawhai o na maua le avanoa. Mo tonga e lua se lau lima se fulu, o fiti lua se lau lima se fulu, o Kiribati e fitus fulu lima, ma Tuvalu e fitus fulu lima. E mawhai foi o na whaatino atu I lunga o le upenga te whailangi po le interneti lau talu sanga. Ma o lo iaita I ala ua saunia I lunga o le interneti. E fesosoni atu ai I awala e resitala ai mo le nei sei. E maua uma neita I ala I ngangana uma atu no o lo avanoa I ai le nei po kalame. Mo le quota Samoa lo maua I le ngangana Samoa ma le Whaaperitania. Whaapea foi I ngangana a isi atu no o le Pasifika. Lea e talu sanga mo le Pacific Access Category. O le atapunia vanoe tu ina atu ai tarsanga mo le nei sei I laso tol se fulu a Perila lua o luono I le tūlai li mai la fiafi taimi a New Zealand. O le ai le si itanga o benefite a matatu le aso lulu, aso mua o le masina fau o a Perila. O se whaasi silanga nei mai le matanga luenga wati nae o anga fiso tai po le Ministry of Social Development a New Zealand. Ua whaailoa mai ai, o le nei suinga o le a afia o mai le tusa ma le tasi tesi ma le 5 miliona o tangata o lo ito tonu o Aotearoa. O ila tau o loo maua ni fisosani tau se leni. E tau ala mai I le Ministry of Social Development, lea e au fiai le tusa ma le fase lau tau sulo no afio tangata o loo maua ina nei benefiti. O si itanga nei e maasani lava o na whaia I tau sangata itasi I le vai taimi whape nei. Pea uma o na whaia ni ilo ilonga le tūlanga o iai le tau o le tamao a inga. I le tau sanga ua tuana I atu. Ma e tele na fiai benefiti au tu. E peo le Job Seeker Support, Sole Parent Support, Supported Living Payment, Youth Payment, ma le Young Parent Payment. O nei suinga o le asiitia nai lo o le whaititia mai le au whainga o lo o maua I le teimi nei. O le whaataita inga, mo le tangata no fofua o lo sa ili se ngā luenga, ua 25 tausanga pe sili atu. I le teimi nei o lo o maua le tau se lau ono sutasi tesi ma le tolu lua. Ta la New Zealand I le vai aso pea uma ona tipi le tax. Ai o le asiitia le nā benefiti, I le tolu se lau fitu suma lua tesi ma le 5 I le vai aso. Mo le tangata o lo sa ili se ngā luenga o lo iai le toa lua ma le whanau, I le taimi nei o lo o maua le ono se lau fast fulu iwa tesi ma le lua ta la New Zealand I le vai aso. Ai o le asiitia I le ono se lau ono sulu iwa tesi ma le fase fulu na te maua I le vai aso. Mo le matua ua nofo toa tasi o lo o maua lana benefite 5 se lau ma le 5 tesi ma le valu o. O le asiitia I le 5 se lau lua su tasi ta la ma le 5 lua sene New Zealand. O le benefiti ua ta o le supported living payment mo le tangata no fufua e se fulu valu tau sanga pe sili atu. O lo o maua le fase lau su ma tasi tesi ma le valu o ta la New Zealand I le vai aso le taimi nei. O le asiitia atu I le fase lau lua su fa tesi ma le ono o I le vai aso. O le supported living payment mo le unga li e iai ni whanau. O lo maua le fitu se lau tol sulfa ta la tesi ma le tasi lua sene New Zealand I le taimi nei. O le asitia I le fitu se lau 5 ono tesi ma le iwa wha. Mo se lisi ato o suinga o le aiai benefiti uma e mawhai o na maua le upenga te whailangi o le workandincome.govt.nz. Ta ua le Ministry of Social Development e le aise mea mo mia o na whaatino e tangata uma o maua benefiti e tusai o le nesi tanga. Awa o le a o kometi lava o na whaia suinga I pei meni. Mai la so mua a Perila o le a mawhai loa o na e siaki suinga ua iai le si itanga o lau benefiti pe atatala lau mai MSD. Inisio tala na tu lai mai se whaalawelawe tau taawale I Lake Road, Pern Crescent I North Shore. I le tusa lea po le tu lai valu le tai awana li la. O lea na whaatope atu iai au nanga mo whaalawelawe tutu whafua sei. Na tā ua e se sui so upu mai le Heito Hone St. John. E lua taawale le whale mai na wha nati atu le waipanoa na tupu ai le whaalawelawe. Ma e to tonu ni tangata na mawatu ai ua fia. E to atasi na whaavawe atu le whale mai mero moa ini manu anga o ngaonga.
A o le isi to olua e manua miti ma na awina atu le whale mai North Shore. Na o atu fo I ai le vaenga le tine mu mai Takapuna ma Birkenhead ta ua le so upu. Na tau nuu atu mai loa ai e le o iai se tasi o mamau I te tono ta vale po whawhainga ta fo I o na ave ese mai fafo. O lea na tu uai loa I le St. John ma leo e lato te vaaya ma mata I tu lea wha lave. I le temi nei e le o iai se isi whaamtalanga mai leo I tu sai o le nei mata upu. I tala mulmuli o lo ngalu lue whaatasi le matanga luengo le soifua maloloina New Zealand, mata I tai o ekalesia al Pasifika I Aukilani, ina ia una ia le mamalo le atunu e whai tui pui. O siaki mo le kanesa, mai si vaenga uma mo le pui alava o le soifua maloloina. Na sau no le whaatonu sili o le Health New Zealand Pacific Public Health, susunga api poutasi. E tā ua tele le whaipaanga lea ma I lātou o sootanga mau whaatuatuaina I tonu o le community, ina ia whaalelea atili ai le tūlanga le soifua maloloina. Sau no poutasi ua whaipaanga le Health New Zealand ma vaenga mau whaatuatuaina nei, e awhi ai e ka le sia o Samoa, ina ia atiri whaalele ai tūlanga tau le soifua maloloina o tangata Pasifika I te tono le atunuu. Ta ua fo e poutasi o le lelei lea o le ngā lulue so tau au mata tau e ka le sia e te tono le atunuu. E feso soani e wha mauti noa ua wha o atu le whe au a le soifua maloloina I tangata ai meise lava ia momoli atu I se awala e masani ai I lātou. O le wha aloalo ma talawhea ngai mo tangata Pasifika. O tangata Pasifika leo lo ave I le wha mua mo le whai o tuipui e le ngata I nei wha ama I pipisi ai wha apea foi o wha ata manisi o wha ama I le pipisi e peo le kanesa. E o mai le aso iwa o le masina le nei o mati o I le fitu tolu tesi ma le valu pasene ua au fia aita maiti Pasifika ma le sefutasi I le 5 iwa masina le matutua o lo no nofo I Aukilani ua mae o na whaia la ato tuipui mo le misela mami ma le rupela. O le au whainga ato o tuipui mo whanau iti ua mae o na whaia mo tamaiti Pasifika mai le ono vai aso le matutua se o atu I lalo I fo le ono tausanga le matutua ua ono fitu tesi ma le lua pasene. Ta ua le Health New Zealand o nei wha amaumaunga I wha avai mai le Aotearoa Immunization Register ma atonu e le o au whainga saoa ia I le nā o I lātou wa uma o na whaia tuipui ono e iai nisi o reporti o lo tuai o na tu ina atu I tonu. O le isi mea o I lātou o lo whai o lātou tuipui nisi o atunu I whafo atu o New Zealand a atonu e le I au mai e tonu wha amaumaunga nā. O tātou talafona mai vai whanu o New Zealand I le nei aso, whaftai whafonga mai toi maua se isi whapoponga le aso atai au, a mora toi minei, whasoi ia. Tasilima I whatonu amo, Radio Samoa.
sa'i. Lawa mio tau sa'i na ole ata e fa'alia e silina i le manongi o se kukawa e saunia pe fia so o te le i sau pe o te sau fo i uau lo te whaamanga no to e pe pese manu o le tae au lo to alua pele pele ina e pule oe i au whaina e pule oe i le tawhale to e pule fo'i oe tata avale o ua leo ia e whaapale pale o lo tofi i taima i le langi ona e maua lea o le pine e pine auroe i le ono sa'i. Find my kua Samoa e avisa sala leta maloa o le sami male lau ele ua muli au loa e ai anga mio si tama fia tama auto o le tau langa e moane o le ata ua toe fo i lava ya mama lo to alua pele pele ina e pule oe i au whainga e pule oe i le tawhale to e pule fo'i oe tata avale o ua leo ia e whaapale pale o lo tofi i taima i le langi ona e maua lea o le pine e pine auroe i le ono sa'i. To alua pele pele ina e pule oe i au whainga e pule oe i le tawhale to e pule fo'i oe tata avale o ua leo ia e whaapale pale o lo tofi i taima i le langi.
Ah
timu ai ulava ina laofie Aouli ina timu ai ulava ina laofie Faulau fausa Fau ya tele Faulau fausa Fau ya tele Faulau fausa Fau ya tele Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Vivilanga van Chalvan Chuling for Ivang or Lanso Lang by Momalo Fat from Angersan, Moma Lolinga, Wima Loli Fail Favor, via Foilano for the duo Tanto Silfa Ilumono, a little duo no, Ilenia, only man to go feel a fat of 50 on our winger, or for Ivan Salon, Tolo Masina or Mati, Lanso Sefumali Vale Tanto, Malole on the side. Malo for the town one tile, but he'll Silasio Tanto to know well and take Tono Lucilla. Efa perfo ye to do maulo ma wo me le tanto o langa ile ni vai ngol aso ye le tu santa to temi Samoa ai olo ese vai sia to do la langi peri ai Australia e disi vo to do olo o ma wo me le tanto to ile ni vai ngol Aouli mo mo fa malom fa tail of telinga ya te peri ye le to ma tanga mail it down a la si uli before stimulate more to low time to mount le denja Aouli se uli foi e link to life file of fiana nele porgalami o le Aouli ma Fofogamua ya mai alle down the sui le no forfa se before le fionga ya le anto se vema le porgalami le ganga i for favor se uli link to life ono ile fiana nei ja ele me fiona la lo tanto porgalami ya la vona fa to blima e fa jalo fa foi ile Australia au ona pa ia le tua le da fo da prenda la na fola se fe au taua mo lona no ele fai un o le fo i via so talo sia ya lo mau pele malo siltino silsilia la nganga fa malo fo i ma tua tambam tina ma tua o le mafuta mai le vai ngola Aouli o mai o lua o mai o tau ia po mai we o inu o fala au e wa alo va il fo mai lo lima po lo vanga kinga o antu la una tina ya sentu e le ya so mal de ya so se fa mi fa bra tu yang ele fa penga kuskus ya wola yang go wa ko ya le fa penga e ku lo mo por ko inga nga o yen fan fa ma si mai o fo le so nga o umi ya wa le menga ko ki o mai ko fuka ngisi ya o tu lake fa mer kala le sido mo tu ja, malo zullen nu al over 4 tijd tunga wale sailinga manuia. Le dei foi ventau de tosanga. Ja, malo nga loe malo foi le on sa. Ja, antono na wanta pena foi le totele. Ja, nga ia tule piki mai le fana wa onga ile tu wa onga I se temi le toi mamau tono au kilani nei. Ja, na pangwa ole ja, la sau sila tu tau le pensingina we ai na il pam ile topi tono. Ja, wakorukana ia ole tulanga le na le we tatu ja e piona fanya tu leva yeso mleva yeso e jalo foi le va ai le pamu ile to wa ia pituru va I pole fier pamu ngai kau ngo fie ja wa ole tulanga na le we tatu wa nu lunga le tau swap le anga ole famile lipot ole famile tala o le sua uma e mawai le pengisingi malakiso ia ma pengisingi wa le New Zealand ele hai ma se pengisingi ma se sua po se kiso fo o lo ngau si tono New Zealand o lo na winga e se lau pasene lea import mai e tato mai antunu ue mamau
ya o le mela le wa ile ring vai tau sole ya ngale wa fa solo ngea ilunga ia le tau o le pai lo suau wa maratua o pai lo suau wa fa tau mai o ia tru e pe ona la tu elina suau le langu uri pa ko i pe o se ka e ona mai lola ia le ave o i tru o lo ia la tu company e fa maina le suau le la e mo mai le ka ko ping sing le iva kasi va lima iva val e le lo po le amri ping sing ngai lunga ia mar kison lola ia le ya ole tulanga la le na ole makwa fa le kongwai le la lolangi ile vai temile ya ona ole tulanga e pe ona nyai le tapu nia le tuma ya po le town fia le tunu o Iran ona o ese maiva aswa ole ole tutonu ole o ngā samile ta ua ole Strait of Hormuz ole so na fina fa mai na tapomu ina i Amerika nisi o vaenga ole o ngā samile ile tule ole tunu o Iran ya e pita yan e o mai lava ile temine e le o yeseli poti a mea o fa pe mai ai o lea ua matala pe ua mawhaiona toi whewa i pe malanga i se mai ia wa asua e pe ona taula i tutonu o lea o ngā sami i le tua o i lea o lea tunu o Iran ma lea tunu o Iraq ya ma e te lea la vaenga o lea sa tatau ona lava tāpenda i ele tātu tunu o New Zealand te le loia joe po e mana tua le vai teimi o lea na ile afo ele te sanga i lua felu sumato lea na fa pelea o na fo ona malo si ele tulanga fo ile le o le fa la wilo aina lea ma le fa ta weina le balo o mo me o ta vale ia lu le tise ta vale ia lu le tise e o le sa ia ile le la tu programa la lena tu wantu ile tino tupe pe mai o akuris furu wa fetala e tau tu mama ina ile tau ole afo ta vale le tise ia peita ina lua ia lua ke ia le ka fia o le ka ko meanga le sa fa ia le da fo i vai tak ia le na wa kupu mai ngi mar fa fita ulira fe pe ana fa pe o le e kele a ka ko ka vale ir ki se kofu le ainga mar ka vale ir ki se mema e le ai ya ma se me o le ata tu popole ele tulanga tau malo si anga tau ele tise tono New Zealand o le fa mai le fa amtalanga valu se fulu mo no tupu valu se fulu mo le 5% o le tātou ele tise tono New Zealand e ngau sia mai lea i vaenga i tā ua o renewable energy renewable sources ia oa ia vaenga o le ia i mo meo whata no vai ia o le mawhai o na maua mai ele tise ia ele ngatai lea o tātou wind turbines ia po pea lang papa e vo ia malorosi ia misela tātou solar farms ia po o le malosi ango le la le mawhai o na tuu i tatonu o mo meo ma ia mawha so atu inisi o pituru o le mela ngā le mali e tātou i New Zealand ko se makua malosi le meta o le clean energy ai o mai le tūlanga tau transport o le mela ngā le pi e wha le kongwe ka kore vai kemiringi o le iei tāwale fo ia le malo o tāwale iei pi ona iei ia pasi o le ia fiafia na fina o mantamata tua i stasio li poti wa mai o le hawha i o pasi e le tise tonu lava i o au kilani le wei le temilde pe tu sa le ma le tonu se lau 5 se fu a koru se lau 5 se fu la o lana winga ua makua ke le ngā wha mama avenga i le tau o le penisini fo i le mo le tūlanga le pe o le iai ia le tātou public transport po o whemalanga inga a tangata lau tele ia o mai lola i tangata e pe o le iei tātou a inga taito tas ia tele ilo pe ana wha pe le tau fiel so swanina le malo ia pe wha i titia fo se me monu tūlata ina tofu ma tātou ma le tāwale le tisi e wa le bela nga le wa kupur ke mingi o le fa mai le mas fu mon tu puas o le sapalai le ma tutoyo le swa e le temile ya ka ku kala ngol sapalai o swa ya ko wa va nga i pe o le ta o mai o le pengisingi o ka vale o le kiso ma le pengisingi o vale ya o le tulanga la le na e na o le pauna o so le ta o mai o tunu ya o mai ta to a ka ko pengisingi i le temine o le tunu o Korea i saute ma le tunu o Singapore
ai o tunu foina e la ko kele e ringa se swa o tunu o le tunu mo le nga vavenga o kanga kola ko kongo ma fa pele ona uku fa ka kopea la ko ka vale mala ko fangpa mala ko ka lo nge me va penga o le tunu le ko re sote kusanga le pa o le kawa ai o me le songa fu o le masina le o mati ya ua a matau na fa tu tumu ya mo me o ka lo nge pingsi ale tunu le ai o I ko re sote ya o le o mala mai ya ta tu pingsi ya e to pe le pingsi o ka vale o le kiso ma le pingsi o le vale o le ala fa mo mo tunu ya e au mai mo me uswa uia po ka longi swa au mai o ile antu alapi ye po sa tu ton ona fa ma le o swa uia la to company ya ono o fia le nga wenga tonu la tu tunu ya o kulanga la nga o le pi hai nei ka ko ngi sila ile nei vai tak ya e pe onda ta wantu limbas formale luaso o le total cover ya mai ua ilalo I fo le tolu sfurma le tolu waso o le pengisingi ma le kiso o le ito tonu o le antunu o lo no inga o isi aso nai ia o le whaamboe mo I le vaa la e sau le keimingi I lunga o le san e mori mai ia ka kusua o le visili la umakula songa e le o koe mi ngoi mo se vaa I le o ngā sami le o le Strait of Hormuz o le ala li si mea ka koa kungu o le la whai o le a kukua ka ko ka avali o le a ka ko koe fo I le mea fo I lele o le ngofo ka miki a o nga I le fale o nga kua I le fale o nga wolengi ping singi a matua e momoli e whanau I le a onga me wa le singame o le Aouli o le so le na whaataladoa mai ia le li I pāle mia ma le minista o tupe le sunga ia Christopher Luxon ia po o tui sinave maulu mo tua ma le minista tupe ia Nicola Willis ile tulanga pe ona iai ia le silsila le malo pe a fa pe le toso pe fa umi ia le tau o fa ia le tebine tonu o sasa e tu ton ia e pe la ona sa no ai le pa le mia ile a wo le so ia o lo fa pe mai ile sa no o le o lo ta pena le finga malo ni sila ile tulanga fo ile le se tulanga pito sili ona fa le ton e ono o antu iai ia tato I se taimi o lumana o lo o ta ua mai ai ia o lo silsila ile me ta o le National Fuel Plan ia ma o le a fa ilo mai ni si swinga ile a songa fua o le vai aso a sau ai a faifo I mai ale taua ile aso a tai au o lona a fianga o le a makua fa inga ile lano langi a to ia mai le po se teng e mawhai ai ona toe wha le leia ma toe fo I tantou I se le lei ia e pei ona iai e le wha pe a umakai aure kaua o nga ke ia le ukoi pa ure kaua le pengsin o ile ai ia masano e kapke karangoa e le vā le valua nga ele se fulma le lua ia vai aso longo winga a valu se fulma le lua vai aso le sandoanga le ni palmi o lono winga kapke karangoa e le kolu I le whamasi ia mai le ilo fo isis ia penga le paunga le umi awai ava pe kuku wakura kiki kua o longo winga ua kiri ai o nga kaunga ka le pengsi ia maka ko lilo ai po le ale mea le fai sa no ale to mai tai minister tupe ia Nicola Willis o le o lo tanto wola mo soifua ni vai tai mi finga ta ia mai o lo ia ta wai foi e te tāngona tā pena tātou umalava I le afo, I le whai titia lea o le maua, o le pengisingi. E peo nei tā ua mailana li poti lea na ia tā ua I lea soana nafi. Ia mai oe, o le mele o lo tupu. Ia, o le mawhai ona wha mani sua. Ona, o le poloka o mai o wa sua. Ia, ngā, o ia mafua I le melea. O le fsilika, nga mafua ia Iran kaua le kupu markemri ar kari fengofi ele ai lua tunu ia na fa tupuina le taua o Amerika ma Israel ele o maila le awali nga fa pe mai avakula ko paelo swa u ia po ko ka longi swa u ia vakue kau ku ila no le taunga tana we
o le kausa ili vai fo ia Amerika le timini e tau la maile ia na pa anga pe o le iei Peritania malise o tunu o le antu Europe ina ia o atu e wha le leia le va ma le tunu o Iran a le me le kupu ia perkangi ar kebingi le ai masakani mai perkangi ko waku yo ia tunu Europa familia antu Europa oi e sau fu e wha ma vai mai i le NATO ia nga fu ko e kele mai au kala o longo winga a fa pe o nga fa kau ia lua la o ko fa leila o kau alang fa o le leia o lo mai sana e o ko fa leila kau ia o nga pongala e fa le kau ala warina ia ai kinga inga ma ko i makako ai le ai mbaska ko me o fa ia ku i la ko kau ala fa ia ai ia e pe na masani na fa le tala io ile aso ma le fu ia sui te me tupu me i me fa pene e kusa e hale au vaenga lai o evevesi ia ai oki a kwai makako ma kuafa le kongo kwai makako ia ona o le hoa toi fa popo i lunga le tau o le pengisi ia po le tau o le suau ia ua koe arua koe ngā maisi ka rai anga e fa moe moe e fa ia iau fuafuanga ia si ka ko fa karikali wale fa mai ia o le valus fulima pasene o le tantu i le tise ia o lo ngau sia mai renewable sources o lo knowing e le ka kaura o nga vavealu lunga se kau se elekisi o nga o le fa mai tantu o le maua mai le la o le maua mai le savili ia ma o le maua mai le vai ia le kako elekisele ia le kimri o inga a kausi ia kor kau elekisi e vaveanga ko fa toli e aua ko ke o la leanga va pengari ia o nisi na vaenga mo lo si la fia fa mai le finga man lo le national ma le act ma le New Zealand first ile terminate e tolu ni vaenga o lo la to sila ia e au fia ile ma le fa ngaina o mo mea e ta o diplomatic channels ia po le tulanga foi le le vai fa fo manisi e tudo ina ia mawhai ai. Ona maua ia le tūlanga e tā ua o le refined fuel. Ia po o le kako pingsingi o le kiso ma le pingsingi o le waalele. Ina ia mawhai ai. Ona maua mai. Ise taimi lanta mai. Ia nisi sapalai mai. Isi e tunu e semele e tunu o Singapore. Ia makorea i sauti. O le tasina o vaenga. Ia e le nganta fo i lea. O le domestic prioritization measures. Ia e pei ona ia ile tūlanga fo i lele. O le a wha tūlanga ina lita o lau pengi singi o le a mau. Whakai ka inga. Whai o le la a whai se tūlanga wha pe pampeng sing. Ia masano penga o le lima lika le pengi sing. Ia pe se fururika. Ia o nga e aru ese le mal pampeng sing. Ia o se kūlanga fo i lele e makua popole ia. Pe a whai e mamao le mente anga ia i le a soma le asu. Ia o le tūlanga la lea. E makua whai ngaka i aringi vai kap. Ia mai, tante le fia ai mea tele na tupu mea turu i fafu. O le ako kanga ka foi lele wha le anga pamping singi. Ia e whaka ngofi kau kuai ala ko ka longe ma ala ko whangpa. Ia, o na ola ia lea foi lele. Ia ai wha le kongu ma koi maka ko ia mo mia le ping sing. Lonawi. A whai o nai la wala ua wha soa i le so. Ia, o le fautuanga ia wai tele na pa ule ka o le ping sing i le stofi. Anga i le asfreile, mai le tae o le stofi anga i le tae o le asfreile, i nai pampeni sini nai tau maua mai isi na pau. Ea ele le ialo waru weile le mai sila sila. A mere wha aku moe lau ka awan. Wa le a wha pe ua koru ka la le rikar ke mingi. I le lope o kole vai aso lea. Ia ua koru ka la mong kupu. Ma salo ai ka kio o kuile e seka. Ua ka kokana ngolo ia whakala. O lona wingala, ia, tantou ia e maua le benefiti ma maua le pension. Ia, o kouranga e kau whiolono, ua ngana si kia la ki kilunga. Ia leo wha ingoa tantou benefiti ma pension. Ia, whikawi kongua la mare anu lunga o kau le pension. Ia, le ia tantou, a le vave maua se fofo le wha fita ulila. O lona wing, o le ama kua wha inga kako. O te toi manu tuwa ile vai tau o le COVID. Sone, ola e, miselam. Ia le nofo yo nei whanau i le whai. Wha le tonu ai tāmpenanga o mea onga. Ia no nofo atu ai mamātua e wa ai whanau i le whani. Ia o le aso wo i le a onga.
o le aso wan no fo ile fali ya ai mise fo ina fa ya o ngala to ya talo sia o le ale o se tulanga fa le tonu fa pena ya le tato wa swa o ma le pensin le penyo le yeng le ding tang ya e ile fa malo sia to piki le fa na wa o ngai le tu wa yo o nga le ding fo ya so tofila to ya ma silsila a fa ye lua pe korko ka vale ya fa se fofua e tu tawana e tamu fa ile ka fa fe lo pensin ko ngora ka vale manu ele yo ole ko inga ka ka fa ile le ole di makala le lita li makala lo le wasilia i lo fa yo se vai ai savat ya wa ai ngofum fa kele le di makala ia e o mai fola e wa ko i malisi ku pere nga ko e fa ile fa ka o me ya ai le lek fan tala fan jo ya freedom now sunga le fa ya feel tanto ya le futa umana fuala au la pa la pa o fe wonki tala fa tu na isa moma o to uma o le mafuta mo ile riva ngo le Aoauli ia ma lo nga no ma no le fa yo Punile mala uali ya imai Ua goto le fetua Walele mama Motu si alo upale Ua mota yao Tafiu e vile atoe Ua e moe Silo uloto a popole pei amore Mana tua mai ita La upele fa amole mole Tautua ia oe isi onu Lo ufia fia e petua i fea O pusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isatia lo loto Ililo le alofa Ae fotua I Se vai ona Aue au maia Ia saupu Se me alele I pefa A sele mutu Saufuna loa lofa nei mamulu Tafia tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia femai Se I pupunile mala uali ia imai Ua goto le fetua Walele mama Motu si alo upale Ua mota yao
tautua ia oe isi o nu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai ua goto le fetua wale le mama motu sia lo upale ua mota eao O lea o te tala ina nei whaatali noanga mō fuafuanga whaaltausanga a te pūlenga inu wa au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaveyorsay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso whinangalo. Ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. Awal suia le ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se furu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela a Beata lele tu mai sisifo Pese fretu ua ia fasina mai le na whaanga Ela lele na unisilana si Fofogamua na leo fi pese ale au sa mai te tu ele rifo I vainga le Aoauli ma le pese Peninsula o le o toe fitu mala minute o le tale o le tu lai tonu le vainga le Aoauli o le aso tofi le aso sfumali vani o le masido mati lua afe lua se fulu ma le ono afe le toe mafuto mai le vainga le Aoauli fa tal vantu Tuli Pantea, before you are on a sila, mala ukamale o Java, life forever. E malo ni le a ngā lue. E malo fo ile fa malo si tute ma ngā luenga, o whaiva lo filima.
e pe ona whianga iai le reifo I vaenga o le Aoauli. Ele vantu ne ia no whai atu. Ele me voi lele le vevesi o kako mei o pingisingi im pampingsingi. Ai, o le tala leo te whaitau o tuailunga I whamai. O le mu na whapele o na tūlai mai au tawhane o se tasi o pampingsingi le pitonu o leo Ponsonby. Ia, mai o lo whapele o na anga ia tia ia le au fui mu. Ia whapefo ia malu o le malo anto ai. Ia, ma ta vale fo ie ale ambulance. Ia, ale hone hato le pe o na ta wa mai e ta tuli poti. Le rei fo I vaenga o le Aoauli. Ia, mai o le afo. Na tūlai mai le mūlea. Le taina le tūlai lua. I le Aoauli o le so. Ia, ma o antai e mai ta wantu o le mkua mafia fia lava o le uli. Ia, o le asu le pe o na luane I tuane o le afo. Pamu pengsingi le ang. E leo mai lo ton. Po le pampingsingi le wamu, po le whane o ai le wamu, ua makua kaure ino ako le pampingsingi. Ia ona o le malosi o le mu. Ia, se I tātou whaatalila, po le ale me le wala ina mu ia au tawhani, o lea pampingsingi. Ia, pe ona whaiatu. O le mele le wa afu, wa makanganga I e ka ko voile nei vaita. Ia, ua amatana popole le mamalo le tru. Ia, e le kukusa umakanga kama o la kolangonga. O isi tangata a whai atu o le la umaraka o amino la umale sa pala I o le pengsin. A la wha me, ia he, kiri ngā mau popole le ama se me pole ifo. Ia, o te mantua isto ino no, fiu ngo e wala wak tole, o mai e whauwhakasir kako wa, ia, a la wha me, karo whai a ngō, o le anga le uro ngō. Ia, le mentu, ngā saua le lolo vai, ia o lo ngō malonga ainga, avakua I mamangu foi e vai whambangu whelele, imbangu whekolofi. A le men kupura vai ngai koe. Ia ngā, e tirafi, ele winga o le tana foi lele, ele leile mau I melele, ele leile afo. Le tātou tāpena pena, ia ma tātou sāu niuni, ia ai ei foi ngia oi paelo la kou ia o ngai lava lau whaasoa. E yeile mea malu ia le malu tia le le iai, ia le tāu finga foi lele ma le te wino au pengsi. Ia, awa koe whaakau e whaapuku inga, a wai e pia no whai atu. Ia o le alua le kau al kako pengsingi le walua I runga le nei vaita. Ia, ua makua vavea le alu I runga. O lau te mana tua I le teimia le ia, e le vevesi kele le kaua. O le mako pampingi singi le kaupa ua le ngau kua. Lua tā la tolu se fulu mon tupu. Pe ua lua e ngau vai aso kalunga makara kau. Angale wa koruka la mon kupua. Ia ua lai. Fatalo
talo whaatu I lau whaafong angale nei tu la o le aso, alo mai o nisi nei o tātou reporti whaiana tu whaatasia e lau Radio Samoa. O le aso mua le masina fowa a Perila e te talai le tu ina to tausanga mo le Samoan quota ma le Pacific Access Category mo le neto sanga. O vaenga nei e lua mo le mawai o visa no fomau I New Zealand. Wau tausanga o iai pea mo Samoa ma isi atu no le Pasifika. Le e whai ai se sei I su wafo I la atou e tausanga atu ma a whai e umane le sei ua manui ai se tasi o na whanga sololoa lea o isi mea uma e mo mia tapena ai le mawainai o le visa no fomau. Mo le nei tausanga o atu le afe se lau tangata anu Samoa e mawhai o na maua le avanoa mo tonga e lua se lau lima se fulu o fiti lua se lau lima se fulu o Kiribati e fitus fulu lima ma Tuvalu e fitus fulu lima. E mawhai foi o na whaatino atu I lunga o le upenga te whailangi po le interneti lau talo sanga. Ma o lo iaita I ala ua saunia I lunga o le interneti. E whesosoni atu ai I awala e resitala ai mo le nei sei. E maua uma neita I ala I ngangana uma atu nu o lo avanoa I ai le nei po kalame. Mo le quota Samoa lo maua I le ngangana Samoa ma le whaaperitania. Whaapea foi I ngangana a isi atu nu o le Pasifika. Lea e talo sanga mo le Pacific Access Category. O le atapunia vanoe tu ina atu ai tarsanga mo le nei sei I le aso tolu se fulu a Perila lua o luono I le tūlai li mai le afiafi taimi a New Zealand. O le ai le si itanga o benefite a matatu le aso lulu, aso mua o le masina fou o a Perila. O se whaasilanga nei mai le matanga luenga wati nae o anga fisotai po le Ministry of Social Development a New Zealand. Ua whaailoa mai ai, o le nei suinga o le a afia o mai le tusa ma le tasi tesi ma le 5 miliona o tangata o lo I te tonu o Aotearoa. O I lātou o lo o maua ni fisosani tau se leni, e tawala mai I le Ministry of Social Development, lea e au fiai le tusa ma le whase lau tau sulo no awhio tangata, o lo o maua ina nei benefiti. O si itanga nei e maasani lava o na whaia I tausanga taitasi I le vai taimi whape nei, pea uma o na whaia ni ilo I longa le tūlanga o iai le tau o le tamao a inga, I le tausanga ua tuana I atu, ma e tele na a fiai benefiti au tu, e peo le Job Seeker Support, Sole Parent Support, Supported Living Payment, Youth Payment, ma le Young Parent Payment. O nei suinga le asitia nai lo o le whaititia mai le au whainga o lo o maua le teimi nei. O le whaataitainga, mo le tangata no fofua o lo sa ili se ngā luenga, ua 25 tausanga pe sili atu. I le teimi nei o lo o maua le tau se lau ono sutasi tesi ma le tolu lua. Ta la New Zealand I le vai aso pea uma ona tipi le tax. Ai o le asitia le nā benefiti, I le tolu se lau fitus huma lua tesi ma le 5 I le vai aso. Mo le tangata o lo sa ili se ngā luenga o lo iai le toa lua ma le whanau, I le taimi nei o lo o maua le ono se lau fast fuluiva tesi ma le lua ta la New Zealand I le vai aso. Ai o le asitia I le ono se lau ono fuluiva tesi ma le fase fulu na te maua I le vai aso. Mo le matua ua nofo toa tasi o lo o maua lana benefite 5 se lau ma le 5 tesi ma le valu o. O le asitia I le 5 se lau lua su tasi ta la ma le 5 lua sene New Zealand. O le benefiti uta o le supported living payment mo le tangata no fufua e se fulu valu tausanga pe siliatu. O lo o maua le fase lau su tasi tesi ma le valu o ta la New Zealand I le vai aso le taimi nei. O le asitia atu I le fase lau lua su tesi ma le ono o I le vai aso. O le supported living payment. Se whapoponga o talafau le Radio Samoa mo le nega stofi. Momo atu se riputi le tamai Iran wa oso mawalunga pele tau le swau au whatele na ios wa inga isa sa etu tutonu. Whainoe de CNN le fasiotia ia Israel le minister, le intelligence minister Iran, a wuli putia foidos wa io no fuanga ye malasi angatau iletise I le whanga I Persia po le Persian Gulf. Wali putia foidos sao ana le afi no fuanga I Qatar manisi os wa inga ua whaia I Saudi Arabia I le mai au ni rapta inga me le vaenga le Islamic Revolutionary Guard Corps a Iran. Watua ia e lātou ia Amerika ma Israelu I le anga iato a lātou ospa inga I no fuanga o lo ia lātou suau o makesi. I Amerika whato atasi le aso wha mawaenga le sa avea ma whaulunga o le au unanga te te atu I whainga whatupu whaalawe po le counter-terrorism le li o Joe Kent a oia ta ua o le a whaiane Iran se oso whainga tele ia Amerika tai pei o le iwa se fulutasi po le 9/11 ma le Pearl Harbor.
I Britania o lo fsiringi e nisi o le au whaitu la fono le atunu upe talawhea ngai o na whaawo pere whainga malanga tupu sa lesa i Amerika au lo iaisi na tūlanga le le vao Trump ma Britania i le mata upu le i le taua i Iran. Whairua le CNN e ui e reo whaamaunia pe tau nuu le whainga malanga a sa ta ua le malanga le anga i ane ai sa lesa i Amerika i le maasina fau e whaamanatuai ma le nua se lau lima suru tausanga o le tuto tasi o Amerika. Sa no stasio sui o le parlemene le vaenga whaupwhaila Labour a Britania e le mana na o e whaamaina la lātou tupu mai te tau lava o na mana tunatu ma le tuto ai nei mata upu pe tala whengai ai manatu ia e saunga le mu lava pe ato e whatuai te isi. O tūlanga le vao Trump ma Keir Starmer le parlemene o Britania na mata mai lava ina ua musu Starmer e whaamatu wane no whanga whaamiliteri alo nā tunuu e fisoso nia ia Amerika ina ua amata le taua i Iran le manatu Starmer e solutu la fono lea ngayo i ngā Amerika. Tanu mai lava la le taimi lea na amata wha luma ai e Trump whaamata ngā Starmer whai mai e ofo atu e fisoso ani ai le o lava ana ngayo i ngā whatino. I Ecuador, o le taitaire o se tasi o kengi la wiloa i Ecuador o whaailoa i le PPC mo puena nei i Mexico o Angel Esteban Aquila Morales e iloa fo ilo nei ngō Lobo Menor sa tau sa idia ono so tanga i le fasiotia o le tangata sa tau wā mo le tofi presidente o le tunuu o Fernando Villavicencio i le lua whelua tolu wa mtaranga le stasio minsta o lea whainga malo John Rainberg. Wai mai le BBC o le pueina o Lobo Menor o se whaale tonu tere rei soni ngā tū la fono e fuafuaina le rei ma o whaelo ai fo i Rainberg o i eiro ai le au ngā male le rei o so utanga i le vao Colombia, Ecuador ma Mexico i le te atu i le tele o le mausoli tū la fono e fuafuaina e tangata. O ta ue le riputi le rata i le 50% o le cocaine ngā o sia i Colombia ma Peru e ave i nane uma i Ecuador. Ua whamania le paramia Australia Anthony Albanese o lo manuia fita uma Australia na avinatu i se sae tutotonu e ui sa la lata lava se tasi o haupenga lualu mamau na whananga i atu i le vaenga o lo iai. Whai mai na nai news o whai tui o Dubai lena pa u iai le miso whanai natu a o le no whanga o le militeri o lo whamautu iai fita ma o lo manuia uma i lātou. O whailo le paramia o lo saunga le mu fita a iai sina vaenga o le no whanga o lo iai o whaaleanga ina. Wa tiri whaitio ina ia le paramia, ia oswa inga ia Iran, i ona lava tua o isa sa e tūtotonu. Ta ue Albanese wa mai ona ia tala noa le minister o le puipuinga le mata upule nei, ma wa mai tawina le alu solo o oswa inga Iran, ia tunu utua oi i le aitu o le laralangi. Tala mulimuli mai tonga, tadia le leia le malo tonga le whai o ngā yoinga e whaawhaingo fia i mataungo fia whainga malanga o tangata i New Zealand ai whailoa e le lātou whainga malo lātou tele una ia le visa free access po le whina wina ina ia awana i mana o mia ni visa e whai malanga ai o na whamaya lātou o lo tu o tu lava le mata upu lea i le mauelingi tone. Se saunuanga na whai e pāremi o tonga o Lord Whakawhanua i Nukualofa ina wataunu watu le whainga malanga Christopher Luxon na ia ta uai ia tūranga mai le i whiau na ia telefo i le mata upu lea tau whi malanga inga mai ia o le tele o ainga Pasifika e malanga i Aotearoa e le malanga na onifita whaonga e malanga ona o isi whaamoemoe pe o maliu lotu whaamoemoe o ainga ma whasota inga raba foi ana saunoa Lord Whakawhanua e na te whaata waina suinga ma whaamama venga ua whaia e le pāremi o New Zealand manana whainga malo mai le whaitaria raba foi la lātou whainga whaavae mo whe malanga inga lātou te whaia le ale tūranga o le ai o le aia whaahalolongia. Tala ia radio Samoa mo lau whafo mai le nei aso soifua. Tasilimo i votu, amo. Come straight from the music of the rhythm of your politics. Oh
Fianga o le rivaenga o le Aoauli mai le fitu eva bandi na ua sfulmole ono minuto tene le July tolu le rivaenga o le Aoauli da sa fa funga le toro I tatu tala mai toro o le Pacifica malalangi pe o tupena mai el fil tua ya Miriam la toa pobari le nei fo ia Aoauli o le aso tofi ai mo le terminate fi filanga o le ua mo le tatu filo inga masani ma le fionga ia lilo mai ava mai na vai le sui o le tatu wala leo pe o nga lue puno wa I mai tono le tatu tro I le aso ma le aso wala le long pu yeli io long to pa ia ma long to man talo fa toi lilo mai ava ni vai ngole a Aoauli ma lo le nga lue ma lo foi ia le on sa I nga lue nga tute ma fai va lo fili mai pe ona fionga ia ma lo fionga ma lo fe fai ia atalo fai la to Fofogamua ama lo atu fo ile tawata ile nei fo itu lao le aso tofi ya wa tata wa uli le lo famalanga le yo le tuale ngata ile fatalo fatu fo isu tata wa tunu mai mo fa fo mai tu e fio lanlangi mai se fo I New Zealand lo ma wale nei po kala mele nei Aoauli matango fi le se sulu matango fi le lai Samoa nei malo le so fo man wia ya ano mai al tata po kala me male to Fofogamua e pe ona masani ai nisi fo yo me fai ona ma watu tato po kalami Samoa Tatu te tau whi moli lawa le wha malo a lino mai awa malo le o sai malo fo I le tau a tai tute mga luenga pe o na ngā pāti ai o mātou mātou te fia mana malama mātou fia whanongolong atu I le tele o mata upe pe o na tūlai mai tono le tātou tono o le mea lale o mai alo whirnganoa o whanongolongolo o tono o le neivaengo le awali o ani mero tutupu I nā o na sila fia le pa ia malo Samoa na pawa le mele na bebesi ai nei o le malanga mai ale palmia o New Zealand ia pe o tulanga la valna le sa ia MSA fo o le tulanga I le patata nonga le fionga le li palmia na fima tu stala se tata watunu e me masania e umalo ale fontanga kapeneta o le wa ato falava le so lulu le afiafi e fai ele feilo ingale ia sa manatulava fo e tele le taimi ele mawaisiava no tato po kalamil nei ile fatanoanga le ona ole taimi tono le mana vonga luenga mtu o tamitia onga ya e finisi o tutongia le afiafi ya o fa no la son na fi tato te mawai fo ile po kalamele pe ona e manino el tato watunu I tulanga uma o pasi er kapeneta ya na ngalwenga al malo pa pe fo ia ni mea fo iai ia o mai fo ile fina ngalo le malo mo le tata o tunu ia ele I tele lava ni mea na sa no ile fionga le li palmia pe sa fa autu lava ma fa mo ile tulanga o le poloketi fuanga le kapeneta wa iai le poloketi le amale 2 miliona fo ile le tu ina tu fo na fa vai ia sa fa pena fo iona
o foi lana saunoanga e pe foi ana fasiringi ai tūlanga o whainga pa angalava ma New Zealand. Ia, ma le tūlanga o le tātou tu ia tu pe ia New Zealand se tātou visa sa o loto. Tātou te le te sai ti ai le tangata, ia ma le tūlanga foi lele o le umina whaatali, ia ma le pupu o le visa foi lele ma sana, ai ia mawhai ona te tala mai se awa noa, ia le ngata foi lea. Ia le whainga pa anga e pe o na sa no le whainga pa le mia wa uma le friendship wa le ko ese mea ngā o le wa family. Ia. Ia, o le tūlanga foi lele, ia e mai lai i le friendship, ia pesa e kau ia le wa foi lele. E ava ile si foi le fai te ile si wo ya tu la ile ainga ia ele ai la e makua ma fanfana ia ma ile so tanga le ia onisi foi tu langa sa no ile fionga le lipa le mia pe ona fesiringi ai ia o le tu langa foi le ile malanga mai o laxen ia mal foi ngol sa fa ile foi ntai fesiringi tu lava se ia pa mautino mai e le fionga le lipa le mia ia me umana tupu ia langa le foi na nginga i lungo le ia ma sila ele tata watinu ia lona lua o le mata upu foi le ma Samoa observer ia o le tulanga lava ia ile ngalwe ngal tato vai ngol o le au fasalau ma tu sala lona fa ia pe ese fofuanga fa tatia Samoa ini tulanga e ono o ia ai o le tau o lo whainei. Awa tātou te le nofo ai o e tau. Ona whaatatia le tātou malo ia se fofuanga whaatatia. Fo ilele ina ia whai ona nofo ta ele tātou atunu. Tūlanga o ngaonga e ono o iela langi. Awa o le a whaina o le swa umaua e atunu umalalangi. A whaina i fo ile supply o mea ai a waipe o ile. Ua moni e lola le upu fo ilele sa tangtangi mai e la tau na ua o mai whainga maa lo le alfast. Ina ia mawhai na vela tina ele ma mea tina e lava ia. Fua wha ele leanga matulanga umai ina ia mawhai na supply e tātou ia le tātou atunu. Mani. Awal wha ang lai au normal wha lang long tele atu fafu. Ia o le lan sa unua fo i ele fionga le li pāle mia. Ia toi manisi mea pena e whaafonga mai e li fonga mua ili. I le whaatantanoanga lea ma le fionga le li pāle mia. Ja, maar of tanya lilo le ai le maua se ava no le sa te mitotoa na o le programe ma le fionga ia le antou sa ve le fia na fia tono sting. Ja, ona maua i leo so na a toanga. O le we ta o le tulanga vo i le leo le swa u ma le pengisingi tono le tatu tro. La se tau na we o tau si tiel tau le pengisingi ma le kalasingi ma ki so ia tau topo na la vai pa u ka u ke mi. O le taimi nei ele ia se si suinga fo. Ese mai ai le tala le amatanga le masina. Ai o te iloa ele i la tala tamai pe ia ni o le taua o lo maafianga. Ai o te talitonu ia pe i le lua vai aso lumana ia fata ati tilo i tātou stulanga whapena Fofogamua. Au te iloa nawa ia o tau afianga o te iloa foi e fua i te leo le atunu. I le demand o tangata le mema na o mia. Ia so uma a whaiong New Zealand ia fia awhengi ka avale o whewa ia o te lo o le tūlanga whana o le mana o mia tele ia bena fo i se tātou atunu ia aile o iaila se suinga i te minei Fofogamua le lik malo wha taia lilo maiava ia o lono winga la i tātou mta upuna peo da tau o hama enga i saudo i le fionga le lik pāle mia wha tau le polo ke timaleanga i antulu lumana i lilueo. Ia peo lewa tala mai wa fo ilena o le whaatula ia le malo e 2 miliona lewa tu ia le tupe a mai tu ai inu umafio anga mai tu malo la tau te vai ina i atina mo le manuia. Ia e ala mai lai fona whaavae ai tu malo. Ia o lea la na toi whai mai na toi wha manino mai ana nafi. Ia o le whalau te lenga mai e le kapeneta. Ia ina ua mai a whaila la tau fontanga nafi ampasi ai tunang whaile leo le afe o le tasi 5 miliona. O le 2 miliona lea. Ia. Ia tu ina atu mo ati na e fo ie ona o le results la o le lato
sa ililinga manto failena sa no le fianga le palmia e a foi nei le watu le manoi mtanga wenga ina ia o sa ili mai fia le fa yo kanga kai fainga wenga mi o so engala le alpisasi le unemployment o tangata lai self employed tangata foi e paiala ko pisingisi ma o laila to ia le lana ma wifi kas na pe ontu ina mai na finu merana fast food pasene tangata lo fainga wenga le ma lo business tu ma oti ma fala tonga ia a le ono food pasene le tato watunu ia olo ia tonu ina ia tangata foi e faila vai la to ngal wenga ma wela to tupe tau sia la to wala to watina e palanglango e la to ele fainga wenga i se fainga wenga po le lava ia o le tele o le numero na le ono food pasene ia o le ma o le o fato anga ma foi faiva ia o la to foi e no foi ainga ia la foi si manga ia foi si popukalo porque mas con ala au ainga ia o la stona ia sawa mai fa mai ia e lua se fulu o pe pakamako langa maua ila ia kamako ia se fulu pe pakukama ia la mai tu ulu malfale ia fa tau ia mawali me ayo la sa o tu enga tangata na lena sa ili ye inu me na ss ia ona fa mai lo la ia e tasi 5 miliona 2 miliona na o le ufata tia tu moati na elava ia tu malo ai pe yo le lima se la wa fele so mai ai o me fenga e atina e fenga le o a fengo polo ke ki foi e fala we tele la tele fa ta inga fa yo mato tu malo fa mai sikala ato ina ia fa se tato fale fasimanu tu lo io e fa ta wa tu ai ano man fasi ia o ai lava le inga o yeile manu palang e fi mana oi e fa la lo mai le manu palangi ma au mai i poi e fa tau atu ma wa yala na ia tupi ia pe alu fo i tonu sei si va enga i le fa atino ina al pisinisi le ale tu malo le fale fasiman ia pe fa pe se fale foi le fa tau man fas ma ano man fas ia lua o se fale piliki o tale piliki ia mfaile le tala ile tu malo ia e le to talia sei si to ia le fatang mai sei sa mea o le falta to fale piliki o tato fale piliki o piliki pito ipa uale a mo tanga tala le tu malo watu ia le lua tala le piliki ia esilia kunga ilo le alu ia pia fa ka piliki lima kala ko fa ele pasi ko kongi ka o le pasi po le loli ia ata au mai nei au nei ia o le wa mawala vai to o wenga pisinisi langa le mana al malo e fa tupu mai le tupele le lima sala wa fele ina ia mafai ona to fo i mai se tupe tonu e fa tupu ina atili ai pele tato tanga fa putu le o tupe ia to fo i tonu mole fa so mai al tato malo ia ole tulanga na le na ia le fa mal mai na tulanga na le nga fono al kapeneta nafi pala tele mai fo ile fianga le lipan mia le ma no fa tai no winga la fa pela tulanga na e toi talo no ina fo ila i o sa ngol be a fa yo fa unga le al kapeneta lo no winga le mele le la fa tino lo i tono polo ke tile ali lo mai ava pe ko ka ngo ka il fongo pe I think ole already ai ko kongo la to plan pe ale le tulanga le ole mea wale na fio mai le fio le lipan mi fa pe mai ole nga fono ni so me sa tano ina el fono kabineta I think ole vai ngale o tele o mala manino pala vai ngala na ave tono tala tu pel malo il fa alu ele 2 miliona le ai wana na fila vai ole o tele potetu vai ole tala le amal sa no ngale fio le lipan mia ole vai ngale al kapeneta mala to na inga fono wa fatulanga mai ele 2 miliona le au mai tuai i atato fono fa vai ole sila vai ngale tasi tesi malerima o afu vai nga yola fa ngai dai sele ni ia foi la vai ngana tasi 5 miliona polo ke ti tangata tai peila o fatoanga ngalwe ina ole fatoanga ia fa pe fia faisau
kama i ko ngala au ai ngawe ngale ya so ai ya fa pe ia o mai o la o pa dragon fruits ya fa pe o sa greenhouse o ia fa ka inga greenhouse mo fuala au fo ia fa matango fie ina ia mfai ona mawale tasi foi na business ya o atina ela fa pena ya tina e o pa manu pa langi atina e o pa moa ya o pa mamoe ia o mea umanga ya lu lalo laki nga ele fa ali tas 5 miliona le atangata te totas ne fa tupu ia tina ena poloketi foi sa vai mo ai o le 5 sala o lava le ia mo commercial projects foi kai peila al mele no fa matalat a fai o le fa po malia ia le fio le tumalo ia la fai ka ko afata no tilapia ina ia mafai ona alu supply hotels ina ia mafai ona alu atu ai tasina me fa tupu ia na fai la ia le se me fa tele wala ngole tumalo atole la ngalu ele o le poloketi la lena o le mea faitele al poloketi ya le vai tastes 5 miliona le ilo ia o atina e fo ia te pe o fa so sa ia mo fo I poloketi o mavai le ring ma no fa tai ma dino le va nga lilo mai ava o lo no winga la I te ilo I le tau wa na te lo te awai tono le tau fono voi le fa vai le tau silia tupo tai mai ia le tau tu fanga voi le lo se la uli masfuta la pe o I se me toi mai ia o la se me fa nga fa tino I masine toi ia ele mai ale te mi fa tu nga ina fa tu la fono e fa mai on fa nga na sele o le na tafia mai aso tio na tua ia le matou tupi ele umal matou tu malo al fa mtalanga na mai fa pe o le tafia se te fa alu ya pelila te loa lawa mai al se le ni le sa ye wale na bailo fo el se le ni la sa to mai le na fa al wai se ia mawal tato man to fo il to ai el process e lo ele tu pele tonal bank ya nangata mai inalo tai lo o tele o to man to lo la po le ale si tu langa le ai o te lo e tom fa ina ia fa umale tu malo au le umale le taimi fa tu langa ina na tu ina mai el mtanga wenga tinam tama taina I tu fa se lauli masfulu le ya le lik ma no fa tai ya tar si o le fa tu lu ala sa u fa longo tui ya o tofu tanga malana pe ya ele I tofua e ia tanga tala ele I mantua fo si ba engalele ole skala kai ele ingi me fa maungi ai lato kamalanga le wa mailo le wa makwa ko o mai umalo ia o mailo la le nga atule le tanga tupe al fono fa vai o le sa fa alu ile na se le ni na to le account ia tamalana le wa mailo fa mailo ia fa fa langi makoko pe ia e mantua o le le taimi le umal tupe ia na fa tali le fi ela matanga tai to o tu malo ile e tangata na te ba ai atu lunga ele tasi sei tu malo ke le ku malo nga e fai mai ele io o atu fa so no tulanga na ele o se tulanga fa le ia o le tulanga na le sai tu ile process tu ile sa ton woli o se le ni fo ia e fa tali ele mo le tu fanga e man tu fo ia fanga mua o le na sa no le fionga le li pale mia na nafi ia o le tulanga tonu an sau no el tato 2 miliona na le umaloa yungi ea ayu lailo sau lo kong le 2 miliona fiki mai lo 2 miliona a o le el tasi 2 miliona o lo no wingala a fai o lawa mawal tasi 2 miliona fataita inga ala mato tu malo a fai wa mawal mato tasi 2 miliona ia e taula na fa umaila to o le tu malo le umana tala salauli masfulu o le me so ai ia po ani polo ke ti tauna fati no el temile tu peleto ai ia le operational officer me mana mani ile temile tauna fa lo el tu peleto se valu le wa tati mai a le sau foi la le 2 miliona ia wa sau foi le 2 miliona ia o te lo ai foi tu langa le o vai ngai e pe ona masani ai tu langa e tu ina tu pe wa fanga yo ina le officer tongi tanga ta fai ngalwenga o le komiti la to alauni ia ona fato a te tilo lola ia le vai nei tu malo ia pe fai fanu ia ale ai pe fai luanu ia pe fai ena tasile no e fapito no o tu langa na il faso e le sengal venga fengo fi
tuale se ngalwenga fengofia Fofogamua me foi le sa tele ina lapele le fasoa ile poloketi mua ilo wi titilo yai langa foi mai e kauma fai ina ia oisi tu malo e tama fai ala ina tusa uma tangata uma ile fasoa oisi tu malo e tuli mata ile le word for le kupe faonga ile tino mai o le poloketi le ka afa pesa ka fa mai o le fi fa la fa la mga miel mele usa la kule le pa ke ki tangata na e te le atu ile fa so ale tangata le fa mai yo yang singa pa se kasi fa inga ya mo ala ye ma me fa pena te le atu le tupe tangata le ona la ma natu le committee male mal fon fa vai ya achieve le poloketi awa le sia nga fa ise me ai afa ma ilo manatu ile tulanga na ye fa so ya oisi time fa mai kala a fono fa mai tala a committee awanga ko ese Cecilia kulungo le afa sanga poloketi ngata ma lima sala la linga fa ki ngoi olo ai wale tau mo fia tau me pati no lola olo fa tau ba tu lola ia le au te fa tu ai fa te inga afa pengela pa mo fa mai ia por pa man parang fa mai fa tu langa la motia lima sala wai e tala ila poloketi ia fa mai lola ia ola la ukalo sanga ola umanu palang ia fa umanu palang e fi fa la pa aba kula lima sala ngale kolu pa la nga kolu apa la vai ole pa ka kanga pa el fangwa le ka ai umanu palang e ka kanga ova kulunga ole ongo pefi ia ona e ti lolola ia le aba kulola ia le fanga ia oi lo pa le me lo nga pa ko i so lai ole pofi Fainga le winga la tala oisi fa asoa e fai le lato tilo ile worth o le kupele ave ina ia tino mai le poloketi a le si fa asoa fa mai le ai fai le inga kukusa uma tangata uma o le fisili la ni le mai fa o lo no winga e la ta ia la o nei fa tino ai le tufanga io se le ni tono o tu malo pe i se ai inga foi le na va tu le mtanga wenga a me ka unga kusa uma la me ia ma me ana tu te foi aila ilo experience ile taimi mua ile faatulanga mai il mtanga wenga fa pe ia va kulo ku fa ka ia feli masala wa ka ya lwe apalai melang polokeki le ai if alu le mako fomi kua apply mai la ia le na mato fua la ia le me mana onga tangata o va kele aku lunga yang cut down la ia le o me ina ia tau faiona faile le tusa matangata ia ya oisi ole me ol fa so mua na o fa ia le ola fa tul fa tita inga ile mato pita fanua na o fa ia tangata uma na o fa so le ulwa I fa so fa tu ia o le lisi le wa iai leawa tatou au mai ani ia o leawa au mai ale mana onga o tangata ia lena au mai nei latou asoasoa o nisi wa ova tulunga ka ilua afe ka ikolu afe leawa matou whaangata I lalo I na ia tau mawhai e maua umamana onga o tangata umai e tono lisi ai o lea ia ile tatou e vai mai lesi portion o le miliona ia vai mai lesi taimi lesi vai ngā tupe a le saua tatou vai ngā tupe ia uma oko fa solo mai lesi vai ngala stand by I le lesi vai ngalea uma foi lawa uma tatou pit fanua ia na toi foi tu lola I mana onga ia tu ua o tangata ia ina ia fa alava ma fa malia ina e a toale polo ketia na fatino o fa so mo mona sa iai isi lai ole winga ole mena o foi el mena awane ma wina ia le tupi Fofogamua awane mai wina le tupi awai avakonge ia le wit baelo le ma sugo el ua male mal sapelu vai ane Fofogamua ia le tunu ia ona fa mai lola I o ame fa ngang va ia ko le tianga ia me nga ke awalu fa ngai tupu el mena le na ia istanga tawa o fa tau ia mena ona lai tilo ele mafai ona fai sanga luenga I nei mea na tu ina mai ele la vai spolang me ka mo fai ai ai ole una ta ingana sa ai ila ai ki anga ave ina ia mafai ona fa mali ina lele e fai mai le polo ke tilo na atoanga mal mele nei sa ai foi la le matau tuunga fai lo mai la polo ke tilo na atoa ole ale me fai ai fe ale fanua e fai ai ele se singa ma titilo le ai me umana
Ia, o le tūlanga na sa iai. Lele, mai le nala vai tau le lo mai ava o mai le temile. Le tūlanga pe o na whaasoso ai le selen. Na se tūlanga na o ia polo ke tia nei ai ngai ana vai na i le selen ni la mai tau. Ia, o le polo ke ti mua le worth o le mātou o fale nofo. Ia. Ia i foi a inga lana na mawhai o na maua ia lātou whae le leanga fua o whaatoanga mea o mawhapena i polo ke ti. A le polo ke ti mua le tāua o fale nofo. Wa foi na iai le vai ngā tupe na vai whaalu mua i fale nofo. Mo tangata e matua lima vai ia. Ia na fua le a whape ka i se fulu mon tupu a whape ka i se fulu a whea le a inga. Mai ei nai apa tau na whai ei ma pou, ma piliki mea mana tau na whai ei ia whale. E ei la se singa na saua ale matanga luenga. Na tā ua ai na matua o tia fo i le matanga luenga na uwa ai isi a inga o le mātou nuwe ei ia nai whanau ei alatou a fianga tu mau o le soifua. Ai o le tūlanga fo i lele, o le tupe ua mau atu. Na paua lea na whaatino ai si mea lea peila lea ngō ka ua. Whaatino ai si whale lea e anga i ei le whanau. Ia e piliki ia me, ele i toi iai la se isi vai vainga. Ua paua o le mea umawhai le tupe sa tu ina tulina taimi. Ai, na o maua i na ua saule le lipoti mai la se singa lea. Na sa unoa le fionga le minstan titiloi. Ia wha uma lele whale o whanau ia. Wa le mea nau ia iei le taimina. Ina ua li poki mai mai le tala le o whanau ia. Mawala wheelchairs. Mawala wheelchairs sa whaatau. Ia o le maunauno ta ingala. Ia whaise se si maa fo ile le whaata amilo le whale. Ia koso sa o kua whanau toso il whaata ele vai ane whafonga mai ele tunu. Mai ia whale lei uma meno no fo ai. Ia ila mea ai me umwhapena supply fo i ele poloketi taimina. Nisi o mana onga e matua le mwhai o na whaatino ia so uma lava. Ia o tulanga na onga le poloketi. O tele ito e mulimulta ia la wa uma le matau taimi. Ia po le ale tulanga o iai. Ai, o le au ngai o le poloketi fonga mua. Pea wha o ngā tatau ma wha tulanga le lei ale whainga. Manage le lei. Ai a mai loa ngal whamai ia ngal pauanga mea ngā maua mai o wale maua lau whakaunga mai ngal pauanga mea ngale whangawao ngale kasi male ia. O na maua lole le mea nai watangata e lato tele wha o ngai na whai ele se whatoanga. La lan mea la ave fo e le whangawao o lale mea whangai. Iyo e pei o le tūlanga na Fofogamua. Mai lo whaaptai. Ia, i le whantalunanga la bolea na fia lilu mai awa awani si mta upo nai la walunga i lau si le fia. E aona mana malama manga whangawha i le pa i mala malo le tātu o tunu. Ta e le fasili ta ua e aon ta tala noa ai. Ia. Si ta ua le ngai o le matanga luenga na e a fia ai. O le matanga luenga o le sulfa inga le o le tātu o tunu. Ia. Ua loa aso maua le ua ato ane ilfia. E ua maasina ma yaso. Ele po walua maasinga pea. Ele i toi maua se whamatalanga le tatou wā ma le matanga luenga o leo. Ioi, o le tūlanga na sa maasani a sa iel tūlanga fo ilele. Whai tatou fontanga. Fontanga ma le matanga luenga o leo. O le tūlanga tā ua na ilo no ta inga o se tustala matanga ta fasalau. Tasi ale kala. Tasi ale tala Fofogamua. Ia tasi le mea sa wai le kala, kasi le kala, awale sau mai i alu no kala ese ilunga o ina le tele na bevesi matupu ele tele o whamtalanga. Mali. Ile tūlanga tā ua la mtanga menga leo langa i kele i o kako isu si e bendele e fesiringia ia le acting commissioner. Ia a o lea ua na fesiringia la ia le fionga le minsta wa pe o le fionga ia la auli le sunga ia la auli an mani toa le pane mia o ia o le minsta o leo. Ia o le na la tu le fesili le i le sunga le tamai taitu stala mai TV1. Ia i le tūlanga foi lele po ua maua se whai ungo so suenga i ua whai. Ia. E tele foi ia o talai sa ua i le vā i le tele o taimi ali i Fofogamua. Ia. Ia
e tatau na ave I o tala na e fai mai le fa maoninga a o tala fo e mata tia fo ia me o ta wai o lo tupu so I lo la tanto nunga I le me pito sili na la walunga I lo manatu o le mala malama manino lei a manino lei le tunu o me to mana ia o lo aso ele te mo start press conference man tanga wenga liu lo tele pe ia issues o lo talia fo inicio fa unga inicio investigation nen fa atulanga mai ia mai se fo inicio tu pungolo ia pe ia le ia ai o no le termine ia le fato umane le si operation tele le tato malo fo il malanga laksen mari wa tasi fo le na issue lenga ave ngaf ia ile fionga le li pale mia po le alava le tulanga na ile le fa mtalanga le wana na saule e fa pe on talo sanga mai le pale mia New Zealand ya ema na ya le tali le fionga le li pale mia e pe fo na ya au mai e lona fin o tali la u fasit lua me an kali la fasit mua ya olena fa manino e la Aouli o ia na fai taulanga ya walenta to va ai uma silsila fo el tato watunu ile press release na toi au mai le official malo tulanga lea ile fa maninonga ia lua ia olensa no mai ia fa mai ui fo ia fa mai pe ole apele alava o ia sa fai taulanga tulanga lea ia watato lo umal me ta ol fai taulanga ia ole si tulanga ta ua no uma mai ole na fai mai ia ia olana mana mai laksena wana ia vele le makai le ma me ke wa fainga koi policies ma lo lua ia awa e afangi o me nga sakama wa mai ita la mai lasta sources ia no te saula ia le ia tu le finga le pale mia ia pe na le tali e fasili wa pa mautu ina fo ile press release le na au mai ia lua o le tulanga fo ile le tala no mai Samoa observer no failo ia tulanga fo ile le ilana saunoanga I le lava malaksen ina ua sam faile tato fatata noanga ile ma o tulanga ia mala ia o malo fatem kalas mali ia man tua foi ia sa faile ma tau fontanga mali ma ale chos executive ia male press secretariat office nena ia le fionga pistama le ausa ia tulanga foi le fatinonga o pe fa fenta to mala aulia tato media mala au fa sala lau e o mai kaval fa mo le il sa fa I male malanga mai laksen mali ia ole tulanga foi le e feo fo ia foi fa matalanga ia mfina ngalo ile tulanga o tato ngalwenga e pela wala umana ia ole la ua tali mele fionga le pale mia inicio tulanga Fofogamua e tu sai fo ole nam pa ngamalanga ia ua fa uma ko ngama ka Malo fa ya atonu moleanga ile lumana ya o nai tofu ala tangata malana le sona mo mai ile tato mata upule e mi se fo ile le pa silsila ya ile va o tonu le va o malo ya male fenga ya ile male mai tawatu wa le mele te fa ya tu ele umi la vana sa itua e pick up lo le media in New Zealand na una pick up la le media New Zealand ya ona alu fa solo a to aile mama kwale malo lo ya mata to le fa ngol ve so lilo mai ta le lava mantua fo le ia le langona na ia ai ole tulanga fo le e whaingatana na whaiata se whamatalanga I tūlanga uma ona o le afua mai ai le porkalame le fionga le pale mia le whamatalanga na whai ia e whaingata fo I ona tatoe ona ta whai atu ai ki ngapora alo kaika I tangata mana to whasalanga I le tūlanga fo le whape whaasese ina I le whamatalanga le ai na tali se whai pe sa awa ia le wasaunua sa awa wa mai fo le press release masauna sa mai ia Aouli tulanga lea ai monia au Fofogamua e pe ana o fa ia tula tala se ia kako free foi le ia le lata tal no le mele e se kako free foi le kako por kala me pe tata la no ata fa so mani fa la tele tata tala no fo itua o yo mea o ha me fa ona tupu mai ai nei foi fa nei tulanga o faia o ani leanga o ani lele o ia fo tulanga o faia
iai le saʻolotoga lenā tele I le vale ae a talanoa loa faavao malo ma tulaga faapea I mea ia taipei la saunoaga le fioga le lipalemia ia o te iloa tautala mai ia le tulafono I mea uma auā o inā ia o le a faapena foʻi ona tilotilo mai foʻi fafo ia ma pei e faapena mai ia tatou tulaga lea ia le ua tupu ma ua tupu foʻi ia ae faafetai le atua ia o a'u ia e sa'o ale le foi lele ele kele o ke ia pe admit o nga ma Mari le au fa manino me le fiunga le lipalemia nafi ia o ia sa fai taulanga I le tu ma e pe fai pele ai paule me o tatou fiafia ua uma le sa fa ia laksen lena lo il tatou atunu ma ua matango fie ma mawalunga le tatou fa ai el palemia o New Zealand ia o nisi a me o tupu mai se kukopu Mari ya ma lo fa taya le mai ko ka sia la usili o na la wo fa ngal ta to fili market fo be ia o le kele fo I o le isu nga fili market kisoli ya ia o o le fo e tau fai le fainga ale officer o le pu le market ia ma matulanga fo I wo le palemia I le fa se anisi ma la to le fia fo I pe nei na savali ai tulanga o lis o le fa tulanga nga o tangata tau na tono le market io o tangata sa tau le fa mua ma na tua fo io o le tala na o mawali ne mai asolenteni na o ia nisi ufa nga le malie o na tulanga fo le lo saula tau ngo le lis o yo na wa vatu lis ia o faile lisi o mai le lisi o tangata tau na o tonu pe o na le na mawai lo le ava no le fiunga le lipalemia na te toi tau fi ai ia faile leile sa ili nga le ansa no mai ia nafi ma ai fa lei po ai tangata a wa mana tua o Fofogamua o tatou fili market e sa o le lei ia le sa no nga le fiunga le lipalemia nafi mua e sa tau na tu ese mea ia o fua o le market o fua o fa ele anga ma ave ia tatou ka ia me ai o fale ainga ia ai au mai pe me tau lima ma me fa tau I fale ofu ma me nga o flowers o ala vani me fa tau o le si foi tulanga taua o le lei tu mau o tatou market fo wai once I fa ia me ai ia o ke fa ia kula o kala le fa Fofogamua lua kolu vai asa ka ko vai ku pe ia le market ki wale vanga I tulanga foi le ole le faunga ina ma ele malo latinu ia a le tulanga na le na o makwai o fia nga o sau no nga la ulia nafi le tulanga le it's life fu le malo fe ave ye le me fa senga ai o lo ai fa tawatu ma ave pe le market le o me ai utai o fa la tele me le wata to market le la sa la fo ye le si fanua le tafta fa pe a himlenta wan nafi o le awa ai le la fatau el tatou salasi ia maua le siava noa te whalau tele toi nisi maketi mo fua fa ele anga ma tau mafa ai fa amana ia pe tatou maketi le awa le mena ia ino fa longo sa fa pe e fonga fa le lua tatou maketi le ia mana tua voi o le na matai e se le antai umange wa e se le mela wa irka komaki ia le naton wala le la te fatuai o le tulanga lava ia taua lo manatu malo langona o ile a matai pisinisi ana tangata pisinisi la iti mari pe al mena la e sauno mai le fiunga le lipalemia ia tilo ia nai whakawai nai keke pua nai pankeke mena nai tangata tauati na ela to pisinisi awanga ia vea ia se fale le wa fikula la fo inga le I ngei Samoa makwa kekele o fale inga kekele awana ia vea ia lai mawala tau tupete la nai tangata le tauati na ene o tatou market le o mana ia sauna ngale fiunga le lipalemia na filtu langa le tatou market mai fa fitai fo ile lave isela o le fiunga le lipalemia ile tu langa na se manu evevesi ai fo ila matangata il tu langa le o le laku laksin wi wa ave la le lisi le mfa tu langa tangata ia o le fo ile fia le sivaenga ia o le laua matua mana ia la le tau finga le se ia fai le tonu ma ia fatu langa le o stu langa le Fofogamua ia talo sia ia wai io so se mea e fai ia fia ia fo le fia ia le mai
ia tonua o le avanoa foi lele ia o tele mai lo ia pola le mena fa popo isi fale ia nei fa fo atu o le fili market tuai a fa pe o le na fa popo ela to ia lo no winga fo linga mai ele I lava le space po le avanoa I ton o le no fuanga tuai e ma fa ia o na fa ia me fa pe a fa ia o le kau ma fa ia ave yukai oi le market le o fo fa ele ele o le mena tumta to mi e tu pe ia lava ma me to li mai tai o ia e sei mako ka po ia ko e pole al tu langa la o tile fu ngal tanto malo mole anga ilu mol tanto fili market ta le lava Fofogamua e tau na fai lele ton na la na fa longa fai mai e wa mama o kele yukai o melen tu ave ye tu o tati ia o mama o fa pena mai pasi ma ioi si mai me makalona winga talking about that ole fu mai ile tulanga foi lele o se market fa tala lai fa ta wai fu fa ele langa mena aya e vai nei la fa sanga market la wa fai potu fa mala matioata e te tawana tata pui ma te kele le ka ko me ko kingo le ka ngofi le fa soania New Zealand ai ole tulanga na wa fia sa o fa pe fa kaya o te alo fai ina tangata foi e ma sa le ala o fitaringa ele kai lava le space le sa ia mai al market tuai ele lava ya ton ol faingal malol nei na ia tom fai ia tarsia ia faiona fala tele ma tele sa vanua mo na ia tangata sa oi e tulanga foi lele paua le mea tu atu fala au mafa se awane fai ma se tau ia tato mea faingale kulanga foi lele Fofogamua ia va pe ia ola ia le uso ai o la wa abi folanga pisimisi se o ma ya kalanga ia mako e te fa pe te fa no ia la ia le te fa pe isa tau pena va ai nei tangata fa mua nei tangata lima vai maliro si mele ma wai le tupe atina ele inga ma ai ele fa na o le fai o le sefe pancake le market mali ia ai fa pe lo fa pena ia wala ngona foi le leo o le fa le fia ona ia tatu tangata le tulanga le malo fa trai lilo mo fa so ia velo leo mo le tulanga fa tele mo le tanto nga wenga ile dei foi ve yaso ia usa dia tu mo le fa ngol di ve yaso tau ina ia mau pele malo soletino fa pe foi la le nga wa ia le tuina o lo tanto o no ma fio anga fa pe foi e kale siema ainga ia ai mo se ile nga tu le fa ngol ve yaso mo se fa nga malo longa file mo ia ai la mo ia lo fila nga lo tolu nga ile tanto filo inga ile so ali ia fa tai tele la o to Fofogamua tai fo I tato por kalame ma fasiri fo itu ina mai ina ia malam lama se tato watunu o ati na ela ba lo fa tu ko tato malo ia ina ia mafai ona tato tutu watu e ati na e tato ainga nu mafio anga ia o lo ina malo fo ia le fa ton fola ia fai fo ia se tulanga fo ile mana mia ia so soan awana I e ana sauna mai le fionga le li pan mia nafi I lai matalalo na ofisa ya nga ia tia e mwhaio na fisingia ia matalo sanga fo inisa tulanga e fa pena ona le fitau I lau sirisila ma lau titilu ia mamai e fo isa maalam na maanga mo se tatu utunu e tatonu ia wa yesa nga ole nei por kalamil nei aso mo nisi o lo ufa fonga mai mo mai ia awa fo ile sila fia o mea umalo tupul tatu utunu e mesel tatu wanga atu ile fatino ina o ati na ina ia tatu pulpul lima fatasi umai ei awase man mi o Samoa la tele ia ai ole tulanga le alta por kalamele sola fa umatu ia Fofogamua pala lo finanga tai ia ole a mai ia tasi pe ona sa no li mo ia valdia o ia ai fa tai tele la Samoa la mai mo fa Fofogamua mai fa mali ina fo I lo finanga lo pe fa ia se tulanga wa le tauta mali I la fa Fofogamua mai ia malu ave fale lo finanga lo fa ta fe atu nu le ai naso ma fale ton au mai le alofa maleanga leo le atua na te la ina ia auto uma ma le tātou atunuu I le whaasolo atu le whai unga le vai aso se tātou maua le vai aso fau tu mau mai pele alofa o le ali I lunga ia I tātou uma ia mai a te au nei mai Samoa man mia tele le weekend Samoa I New Zealand ia matunu umolalang ia whaftai fo I tau Fofogamua whailoa I le vai aso fau lo na alofa tau whaasai fo
so I forma ia manuia ole nawa e mai moma e whaafunga tula tautoma undanga ale fionga ia lilo maiava maina vaile sui ole tātu wala leo ngalui puno wa e mai tono Samoa awala vale long puili o lau taupa ia malo o tau mamalu ole Jamie Lungula wanti le wato e tasi le minute o na tāle o le tu la e wha All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Mole antulanga fa time mole tanto maftanga mai la Aouli na le la si o le mai fo le divine o leso a fa we is ngata mole to mali il tanto maftanga poto le to tai il timi sa si la bai tai tai to le to lo to so fo mala ba to la tai au to lo ngai na le nga wenga tutu ma fa lo filima ala utu pe mai le sa le fionga ya le an to sa ve ma le polo kala me nga ngai fo fa ya pe mai tanto tala mai to lo pasifika male la lo langi mai ya Miriam la to po mari mo ni fiafi man wia finga malo longa malau singa a uninga lo au fuala au fa sui fuia